bafowethu ngiyaxolisa ndaba esilo. Ngicela ukuthi ngiphumule ngoba ngizangozelisa indoda iqeda ukuphuza amaphilisi ey'nhlungu khona manje ilimalile. Labantu bagqoma amabhandi labi. Hayi bafowethu, ayibencane bafowethu. Into eyensizwa kuyenze okwenzakala kuphela lapho kuphele khona. Hayi azizona izitha nabafowethu konke okwenzekile bekuyinto encane nje iyedlulile futhi mhlawumbe nabo babe nalawo mawala labo. Okunye nokunye bafowethu akhona kwesekukhuluma kufike kahle kubona mhlawumbe bekuthathe nge-social media mhlawumbe or whatever, but nje ngicabanga yonke into ibhesi yona igama elithi ilembe. Lengquze yabhala ilokuzani ibhande elithi ilembe iyona into ebangwa kuze ube namhlanje ukuthi ubaba omngakanani ngoba nje mina ngingafusendwa i-wallet uze ngiphile ngingazizwa lutho ngiyiphila. Lengquze yabhala igama elithi ilembe iyona iyaqhatha nje izwe, but nje nazo lezi ichenene lezi zamajwabu lezi zonke lezi ilokuzana ey'gcwele labo maskami ehambe ikhothamela abantu abangelutho zigcine zivuna into engekho. Ingakho nje omaskandi bohlezi bebhukha ngo-5,000 usendele i-deposit ungaphinde ufake i-balance begcine belamba udungu. Ingoba bahambe becetheza into engekho. Ufice nje lele kwi-advance ngenayo imali yokubhukha ihhotela. So konke okwenzekile bafowethu ibandla ngixolele semthami ngakudlulisa kwaphela kanjalo. Ingakho nje ngithe even abantu bengihamba nawathi mina kungabi nampi angaliwa akuphela kanjalo futhi nje akukho yokubuza kuthiwa kusuka ngaphansi kwegama lami. Abafuthi maxolelile ukuqaba nomsizwa kungokwethu mhlawumbe nami okubi ngiyokwenza ngiyafisa ibe ngixolele ngiyokwenza into efana leya komunye umuntu. Just mina ngiyafisa umuntu ongixolela ngifuna umfana ngimshaye bheka phezulu ukhuze ishi man ungambusi wenzeni manje uthi belibusi wenzeni. We baba uthi uphathisa amasonto ani eshwani. Hawu anginaso nje scoot driver nasendlini nakuphi i-scoot driver okapu anginawo ngaphansi ngobani. Hayi phela ukuthi kunabantu abangithandana abangangithandi. Izinto emavidiyo amaningi ngiwasho nami ngisuthi ngiyihlalele la ngiyibhemela ihabri ngichufela i-iPhone yabo ngidetha abafana bangishuthe nje ube ngisho bengibiza ngobhuti omdala bebe ngibonela amasondo emoto but big boss la ngemuva. So manje lento igcina kushaya wena ukuthi uthi hey lo mfana uyaphapha kanti nami ngijaye wena ugcina ungizona ulambile mina ngisuthi ngapha ugcina ungifisela okubi ugcina uthi ngenza into ongaze ngiyenze. Mfowabiyela. Hola. Mfowabiyela mina ngiyacabanga le mfowabiyela ukuthi le nkunzi le ngoba ishaye sokwentombazane nje ukuthi ukutholana nayo la eringini yabo. Kade sedlule la ukhona leyo nto leyo uhlelo lakho awungalihleli ngama ulihlele ngempilo yakho manidibana ukwenza wedwa lokho. Yini uyamsaba yini? Hawu mina ngafike ngishaya ubaba wakho ke ngiqede ngilale noma wakho ngilamanise wena. Ngeke mfana ngeke. Mina ngaba ngingafabiyela. Hayi ngicela uma wakho uvuma mina ngaba istep butter sakho ngenkani wena. Ayeke wena ngibuzo uwe ngimbuza ayikho into engizoyitshelwa wena ngoba ungenela ngiyazi ungenela into ongitshela ukuthi ngipha uthi ngithatha iside la ngoba ngiyakuzwa ukuthi uvuke kuthiwa wena uzomqondo amatomu nembici usangene lembethe khibaleke njalo. Hayi kodwa mina mawufuna ukukhuluma nami kumele ukhulume nami uzazi uzothi mina ngisanganela nje kahle. Mina ngimgeja mfowethu. Ngoba into angiyithembi ngavika lento. Iswaje Kodwa emqonda kanakile phela kanakile manje. Qumqhele qala. Bathi somopho ungenza nje ukondlonyoko ngisuke ngithini mina waphela. Wena kathi ngisho nje ilokhuzana ipoem kanti ngisho into eyona impela kuyo umuntu ondloma wakhe uma wakhe sikeli ebele ngone lodwa lesika anyanisi neqebelana lodwa katamati esethi ukukhandela ushatini angiyona imabuli mina ngeke ngiwiswe umunwe ngathi mina ngidimanda idlozi ngilitshethi ngifunani manje sengashaya ingane. Hawu ngabe
mhlambe bengabalekela into ukuthi mhlambe matho bengimele ngibale bengabalekela into ukuthi kuqhamuka abantu mhlambe abala ku-9 ngibona beza kimi ngiphendwe ngibaleke into nje ngizumile nje ukuthi ngithi ngi-attend umuntu lo othi ukhuluma nami lo webheli mhlophe emengidonsa ngesu ukuthi ngiyaphenduka ngizwe ngento esiyenzeka ngaphendwa ngathi athi khale usosimo because ngiyazi ngiphathwa abantu khona abakuthanda abangakuthanda kumele ube nayo into obhekana nayo manje ngithatha induku lenjale Ayi. akubona abantu abayingozi mhlambe unabo ungabasabi babukela kude hayi ungafika nje uthi abantu indlela amacansi belale phansi ulale embhedeni wena hayi abantu nje ngathi sobubi kababada hayi abafana nje yaxolisa ndabesilo ngicela ukuthi ngiphumule ngoba ziyangizolisa indoda iqeda ukuphuza amapilisi ey'nhlungu khona manje ilimalile labantu bagqoma amabhandi labi